Kani Steve? Thomas. Sikhala ngani? Ndoda la uyabona khona apha nje ngithi phamba. Lampile ndoda. Azingakutshela ukuthi indoda isithwala esinenyama ngacina nini ndoda. Yangihleka nje anyeza ubhili nje. La ndoda kwesami indlala iyangitshaya nje kusikole. Sikuseni situation. Kuyini? Yafiwa nje lapha. Wesisi la ndoda ngizathatha imali yami ngogada ukuthi ngisithela le. Singasemtheko ukuwo. Ngiyangidla. Kanti isitezi yaza ngisaya isikole. Usayi Ngisavali. indawo. Bangiyimali ngibhadele ngihamba manje esikole. Ngibhadela la lesikole ngithatha itsheka yizo. Because ngiye senilambile. Wona wena nje olayo imali yokuthenga ukudla. Navela ulalutho zero. Manje navele ngikwathi ngiyalala ngidlini namhla nje. Akamele uplan. Ngapha futhi yafiwa ndoda lapha emhlabeni. Yafiwa. Ngandiyana sonkanyiso. Unkanyiso Sibiza. Enkanyiso. Apa. Madoda uhlupha yini? Enkanyiso la usudlula ngala usiboni nje. Enkanyiso. Thomas. Musinga. Long time my brother. Steve. Isinga. Yeah, I'm Musinga. Noma mina ngawuyiswitch ke. Ngakutshela ngezethu. Ngiyabona labonga bafana bami. Khuluma ukubonga. Khala ngani la? Indlala. Yazo. Indlala. Leyo phansi uthi indlala. Ngakutshela ukuthi ngacela nini ukudla njena. Liyabo abafana bami. Ithi njengoba lokho likhuluma ulanga lapha. Lina senzeni so ngathi serious. Ngiyangilandela. Ulandele. Lina sambini nxa ningani serious. Noma lidlala ngami yabo. Ngiyasambini yabo. Ngiyabomngane wami ngayo. Esihlambela ukuphuma vele into ethi ma-round sakhe. Ugesi umgana awungahambi. Ngezisile. Njengoba ngiyanqaba ihamba phambili kanje yazi la nje umethi ngibili. Yabona into leya ngizokungibona. Lapho strategy esikhona kunamasoja ila yazi imbani lapha itsanda kingi lapha senze everything
ungamnasi vele into ngayithi ingqame Kanti vele ngiyani uzwanini bafaba manje mina I'm from eChina linganyenzi ibe August and February vele silandele I'm not provoked and linganyenzi ibe August bafaba ingqam le ivela from I was in India. I'm currently vapoting now and I'm losing a lot of the tension. That's why abantu bethi August and stop being Mongolia mina lalelani plan now. I know there could be too many purpose means and but what I'm doing mfana mngadi zwanini lapha nankana umpapa umuntu lo asemnyakeni kuni imali na kanti asinathi ekhaya ngendlela ufuna uzama ukuthi isitshontshe sibambe inkunzi ndinona athi somani mane qale hayi amajesi mina ngiyeke alavele ngiyeke so laba bafaba mani so lapha bengiqede isikhathi sami abe kasimabe ngibuya kwenye ijob ngale emakhokho ngale but uqinisile but mina uzwana lapha bafaba mani bamba la oyi-1 ngifuna lesiphinda na awuyisebenzisi into le alright uzwanini phezu kwakhe phezu kwazo ngizozama asabona isi wenzangani wena sekufanisa ngisenzani indaba lembuzo lo unyimembo ethi simaziya kona engani ngani uthengisa into zamafutha lani la njengazo yabona yimi nguwe ibizo lakho ngubani mina Junior mina akuna lapho vele Junior what is one thing khuluma ndoda yenzani umuntu lo ndoda mfa kani Kanyiswa la ubuni. Mina ngiyasethana ngitshela Chekani baba. Manje bona umuntu lo madoda. Hawu relax. Madoda. Umuntu lo sengawabhora phela sakudlala khona apha madoda. Indaba eqanda. Aba soyenza le mistake lapha. I think sengispray too much la. Vele nifuna simbulale. Mfethu bekuyichemical mina lami ngicozile omunye memvana. Sengena amanzi ndoda. Hayi wena manje uyazi ukuthi amapolisa afika kade sibafaka manje. Yasathini lapha. Kanyiswa soma yisenze njani kanyiswa? Imali lapha bafaka masambini. Kanyiswa. Asambini. Kuyafika amapolisa ngathi. Ngicela simthathele Bafaka bami ngiyasambini. Sithatheni. Mina sisiphethe mshaya. Hayi, alright. Sambini. Namjia phansi. Genan. Chin bana. Namjia lapha. Namjia. Share la. Mfane vethile vela smartphone ndoda. Alo ngwami nje. Mani. Zwanini yimi bafane mbuyele plan la. Chekani phansi. Cheka phansi. Bana sivuye. Kwinkokje. Lani ma. Kwinkokje. Thambo. Bamba nje bamba. Keep aswa. Keep nje. Wayne funa mbamba. Keep. Hayibo. Impilo yathakatha lo. Bafaka bami. Lapha thina sambini sithani la kholophoni.
Lo Kwinko madoda. uzwanini? Lo thina. Kwinko. Yena sisehleleni izinto. Kanye siyazi into esiyenzayo nje. Okay. Alright, sambe ngize imali. Naba jackpot. Iningi Lapho kwanje ngiyazi $80. kungenana sabulayo indlela lapho sifika. Asangisuthi Aso. Isikhathi bani? Umntwana wakakabu. Asujule ilunga. Hello. Hello. Ubuzi nawami okuthiwa ngujunior sangwambona. Bane impela junior awuphangona. Nawami. Awuzakumbona vele. Awumazi. Ayimazi vele. Angizange ngimbone vele awuphangona. Sorry. Awufaka rije. Tuja ka recipe lethu ndoda. Executive. Soyitshela indaba sayo yashaya. Lapho la nyungu Steve kayo wayo. Bathini? Bafana bami. Susithi bafana bakho futhi bayiza phela bafana. Khathi utheni? Peace. Abasukubize kahle. Phela nxa sesithi member, wena uyakwazi uvela umfana wami. Sichaza ukuthi simember. Mina ngawuthi boss. Yakuze fana ukuthi ngiyamuzwa mfethu umfana. Sesithi umfana futhi bafana. Ngizolibizele bafana bami. Ngiyakwazi phela nxa ngibiza bese ngifuna imali. Ngibizelele. sifuna yona. Mina njani ngiyaya nesidingo nakathi sangena imali. Next week mama. Besapha. Phela sibasho kodwa futhi next week. Kenda ukukhuluma ngani lento ngani ifisi. By the way lapha chaza. Ngokutshela ukuthi Asapha. Uthi nje sesitholekile. into sakho ngisebenzele nabafana leni. Usize kahle. Phezu kwayo yonke into kale sigqoka smart ngenxa yami. Sengimonile ngenxa yami. Chaza ukuthi la. Hawu. Sakusebhana phathina. Mina ngizifike. Ngithethi sisuke emsebenzini ngizalifuna khona lizisukela. Andilabizwa yimi, ngaqhatshwa yimi. Ngizalitshela okwenza. Nxa sesibona ukuthi asawudeserve umsebenzi wakho. Siyayela ukuthi sisuke. Ayithe ukuthi lisuke njani? Wena mfana, uyazibona ukuthi uthi unganani? Ungana utsho. Thina sesikutshelile. Bona sisebenza ngeposi. Ngihamba lonke baba. Sona phela bona usithatha into zakho. Ngisazolamba. Sizondika. Kungela. Aba. Into sitambisa. Silonkanyiso thina. Silonkanyiso ya. Dala yinkinga vele ngathi yazi. Angifana lo yazi udlalisa isikhathi sami. Asisenze vele ke ngicabanga yinkinga manje. Hello. Ungamboni Steve? Ungamboni Steve? Vela ngimazi angizange ngambona. Alright, njengoba ungambonanga, okay, right, sharp.
vele ungibizela mina akavele asilandeni kwethu andisivumelele ukuthi after kutshontsha laphana kumele angasimbone. Hayi efana kumele ithuthe umkhaya sehle sambiza. Ari lapho uhamba khona ufuna ukuhlala uhambe usiqa kuphela izinto. Lasendlini yenza njalo nje. Hayi, Vele wena ulisela for life. relaxani machenzi. Hayi, zanini machenzi. Ari J, ungangani into lana vele esiyenzileyo ngani into ejwayeleyo phela ukubona kwami. Hamba njani lena? Emaqinisweni machenzi hayi. Azwanini isitori sami. Mina ngakhuliswa ngu-uncle kanti yamthola. Uncle mina bengangitholi isitafu. Esikole ngihamba ngitshona ngicela ngidobhelele ngizani njani yabo. Impilo yami ayifana nje abanye abantu. Ukuthi ubusela mina siyinto engangiyithanda noma kwakunjani. And futhi ngafunda ubusela ukuze ngidle because okunye wayengisebenzisa ngambhadalela ukuthi ngiyadla khona baba. Yazi Thomas mina u-uncle athe wangatreat kahle. Bengitshona ngendlala ukuthi life engiphilayo mina le asekudina senza manje. Wena ngcono wena udlala usuthe ufane mina yazi ukuthi nendlela ubuhlungu ngani from that time into zohlala zidle impilo yami ayikho lula. Sometimes bantshela amagama abuhlungu and ngiyakhuleka daily ukuthi ngibe yindoda engcono kusasa. And lapho engizakhula khona ngizahamba nge-trance kodwa ngeke ngibheke emuva kodwa ngizafocusa in future. Manje mina ingangitreat-i njalo yabo. Ingangitreat-i njengesela njalo njalo. Yabona ubuhlungu lina elithi liyabuzwa. Mina kimi ukuthi angi-string njengoba ngikhuluma nje. Ungamboni ngihleka phandle lapha. Kodwa ungithole mbuya. Mina ngilala ngendlala lena lintshela izinto zabo 2 days lokuthi sekuqasene maqasa na 5 years ukuphanda. Bentshontsha mina. Endela uqala futhi ngiyakhumbula engizetholayo kuswazi ngizentshontshe amashopu labana. Mangithi yami ngeke ntshontshe ichocolate eke ngiyidle. Angikwazi kodwa. Ngiyalingcono futhi ngiyasiyada ngiyasuda. Yabo. Angeke ukuthi Yeah, so much as planani ukuthi lami sithole ukuthi lani yabo. njengoba sizicabangela ukuthi uthambo njalo. Ngikho kustressayo phela. Ngoba into lena sake siyenze. Ithambo lana yawucabanga Nje nami kuyangihlupha bhari. Ipain njengoba ngathi ngikutshela mina ngifela ngaphakathi. Mina yikho nje ngibona ngizitshalela ama-drugs sometimes. Abantu bayasithi siyahlala. Nge-drug ngaqala kudala afundiswa abantu abadala yabo. Ukuthi lo uncle la ngangimtshontshile yabona utshwala ngeke ngiziphuze ngikhohle istress. Ya liyabona lapha mina etshwaleni andi-advise lapha. Mina liyabona abazali bami mina ngizangababona vele ukuthi impilo yami ngikhula nzima. Khule ngitshawa mina. Ya ukuthi abantu bacabanga ukuthi ezinye izinto feelings. Yaba lapho engikhula khona ngizayenza i-signature and I promise you that. And futhi lingangeni ethi akho lula la. nje besithi sizoku-check-a khonapha nje sikubuze ukuthi imali le singayidla yini. Bara njengoba vele indlela okukhuluma ngayo kusho ukuthi sikhululekile for ukuyidla. Sure sizakubona. Sure. Ayesijwayela kahle.
ngivakashira kungelani ke mana ngathathuju Hayi. thuthu Ngiyavaya. ngiyashaya Switch. ave ngisaphanda lawa ndiyacava ukuthi ngiyabe ngikuphandile yabona Okay. Azi bengudinga njani? Bengudinga serious khona. kungenani ke sengikhona nje Ngiphatheleni. wesimanje imali ayikho isebhenki Isebhenki. Hayi. So vesikhathi sonke lesingudinga imali yangikhona ukuyifaka ebhenki. Khona vese ikhona isebhenki so singahamba sonke sikuthathe hayi mina vele ngeke ngihambe la ngoba kuthawubisa. dala ungakho isaba ithawuni yona ngiyakudlanga uyabesaba Hayi ngisabe izimoda. Hayi vele ethawuni ngiyodala. siyanga Bengisiya ngalo komngane. So ngicela ungiphelele. hayi mina ngiboni ngiyabe siyakhipha imali ebhenki isikhathi I can't believe I have you in my life. I just wanna give some hayi time and please get you in my mind. hayi I just have to agihlile say yona a hayi few words sendicede first. If you ukuphelezela act away, Okay, it doesn't ngiphezela. move all around. I can't believe I have you in my life. I just wanna give some time and get you in my mind. I just have to say a few words first. If you act away, it doesn't move all I love you. Kiss and rose. Rinda hamba njani sithole omunye yini ongcono Not like you follow back to That's full of now I'm gonna ask you to ungazangitsheli ukuthi karulo mna mhlawumbe nisebenzela uyamazi fine Junior uyamazi Junior so ibizo lakho ngubani mina Junior Junior Queen wa ita strange kangaka awazi uboys lwana nje samkula la nawe ibheki Hayi aje. unyaka nini so yinto tshela nje so kulena vele abathi yansela choice izinto afind out Bathe beyathola. Manje nxa watshela. isiphupha nje izinto sozafind out sinomkanga abangayisi le plan Aje unga. Sibarekela kona ukujela yena. ngizawuvela nje ngikwanisa umkhanya Bathi ukunyala kwethu. Vele hayi ukuthi bengisamthanda yena ngakho engenzela mdala Harare basi Ela kona phinda manje stress njani ngiyahlala phansi ngitshela phela indaba Kazisho mina ngitshele khona inhliziyo yami ukuthi angikwazi ukuthi ngiyungazi ngizange wambona ke
ngambona maybe usabangani bakho okwabuza yena abangamba futhi ngakho abangani bakhe sengababuza so angikwazi vele ukuthi abengaphi ayezi umntwana uyangistressa njani yo afana ngizamtshaya ngifuna umshaya umntanana vele uzambonakala vele kumele umshaye vele umntwana phela kamelanga ephume ngakutshelanga ukuthi angaphi khona sekule 2 days ngimdinga semplani ukuya emapholiseni ngitshela udaba lolu serious kane 2 days engabuye endlini so nocabangela ukuthi abe ngaphi angikwazi azuthi maybe gaye besemabuza phakathi owengaphi bari vele engimthola khona ngiyakutshela kumbe bebulaliwe ke ayasende stress ngitshela engabulawa mbani mngani njoba lesi njengoba kuvuke icingo lothako samriwo maybe check out nami ngiyamazi nje ngikhule live vele since la so vele mina ngibona ukuthi ngabe osamriwo hayi lo vele ngiyamazi hayi kabi shem ngiyafunga lwana angeke alright ngani okay mana ngiqhubeke ngimdinga ezimntwana uyangistressa mina ngimsearch emapholiseni Isha. Vele lesikhalazo awugadinga kodwa into yethu lesiyenza no mina ngingadinga ukuthi indlela engithanda ngayo why ungibuza njalo mina ngicabanga ukuthi sike sithathe ilunch so silokuphumula yabona ngoba khathi sonke lesi shuwa kodwa sidini why unjalo it's not like ukuthi ulani thina singalalanga why unyalela ukuphumula ngathi kodwa ngani forget about yabona nawe No matter what goes wrong, I'm ready to die. I will do in my life. Athina abantu lo. Ngicabanga lo ngicabangela into leyo esayibonayo. Phela into yani yangigeza ngithathe into lani yethusi. Yazi ngicabanga inza phela into lesiyazi khobe sanibala. Vele kuyinto Usamathatha. kuba lithambo vele lithambo lani Herman. Shohle man. Good. Shit man. Hayi ngcono isihambe. Wena vele nganethuka wena. Khanye nokujayele vele. Aliyahlanya siyeni. International healing. Afa Thomas. You see, Steve. Yeah.
Pare hey. Izolo ngibhubheka abantu ngitshelile nje ngento leya. Ubhubhe nje. Ndoda. Jay. Aziziphuphe ngigijinyiswa yazizolo ndoda ebusuku. Ngigijinyiswa ndoda ngenye into athe ingacaci ndoda esabisa mayelana into leyana so isitophizo. Ngicabi. Lami ngifuna ukutshela nje lento lami engiyibona izolo. Noma bengitshela ukufihlela. But ngiyembona ukuthi ngitshele. Njalo sunje inhlupho zakho. Jay. Izolo ngihlalele nje lapha. Ngihlalele. Sembona ilight. Leqithi. Madothi ngamageti athatha. Amageti badala lapho ku right because lapha yabe ukhantu kulayikile phela. Hayi Sembona manje bayici. Kwacicha Jay isikhathi maybe Jay. Ngahlala for maybe 2 minutes. Just in the 2 minutes. Ela le light. Sengithi ngiyathalaza phela. Sembona into leyana igcwele igazi. Bathathi. Ubona into yiphi nje? Into lana isetshele isidophizo. Ante into lana ithambo lana ngiwini limhlophe. Sitholile isofini nje isicelo. Andalanga leso sikhathi nje la. Leli gijimini. Ndoda. Into lana siyilahlanga ngikhumbula kwami sayilahlela ngale ke. Jay silahlile nje but mina ngiwayethi sesofini nje. But uthi fike njani anca. Hayi uyanya wena ndoda ngikambela amanga. Futhi mfana lana vele yena kahle ikhona into Ngizwa kahle le ndoda vele. Karo ungavela umkanyiso. Apharetia singodinga umkanyiso ungavi. Mesi mdingela simbonise ubonile yana. Now the point. Tena kamu. Esema ngwenzileyo lokho. Hayi. Kanyis. Dot. Ane feeling nje ukuthi why kwenzakala after sesibona into leyana nje. Ingela phahla bekurong pattern mfana. Isalo kuthiwa kumhlala lo muntu manje ihlala iwayi. Sibuke umngane. Nesimboneke plan phela nje. Mashayenza nakule phela because ngesidile phela into eninjalo. Nesimboneke plan nje. What is ambonela iplan? Nesimbone. Into ekhona lapha kuthini? Kuyamele simdinge umuntu ongathi uyinyanga like. Siyembonise ukuthi benzeni. Sichazisa sithi nje umuntu sethi kwama but iyabonana into ekhona umuntu lo sihamba la but into ekhona nxa sifike enyangeni uyenze njani sedayi uvuke njani but ngeke simxoxelile ngokuthi thina sayenza lokhu kwathi yabo sona la ucabanga ukuthi kokesa kwenzayo kokwenza umember lo of course futhi phela lathi ithi silandelayo phela uvele so lathi asambele enyangeni before kusiza kithi yabo ayikho indlela nje singayenza ngayo ukuthi save eminyangeni inyanga ziyabhadalisa asenyangeni khonapha sesingaphayiza wona uthandiseni singakinyangeni liyangale sowena umuntu omdala lona singa-understand singamvala sithi so thina sikhulume sihamba ndoda nje singaka-decide ukuthi senza njani kodwa lami ngesaba ngale nje alright sabe decide njani so lapho plan nje asimthathe sihambe la sizabona ukuthi siyafika sithi umkanyiso into zakhe komnanga angafuni gqoka isikipa sambe phela
Hapo katana. Tayari. Ya sasa ati. Behle bafana. Ikhala ngani bafana? Ngikusizo Dlamini. Dlamini. Nganguna bafana. Ikhala ngani bafana? Of course. Right bafana. Kwenzakala kanjani lapha? Khipha nezicathulo lezi la. Ihlonipha indawo yakho. Uzeni wesine bafana nje. Angimila ngalonke. Right bafana. Eqaliseni eqala intsha lamabizi nani. Sibonise yanga. Linje lithi landeni lapha indawo yakho. Indawo nami. Right. Igama lakho mbani fa? Mina nguThomas. Thomas Do. Wona mbani? Ami igama lami nguSteve. So, likhala ngani bafaba? Sibonise yanga. Lo lamba la ithwa mbani? Ngani wesilane so? Mkanyiso lo. Udinga usizo? Udinga usizo Ngiyabona udinga usizo. Into emele yenze lapha ukuthi umuntu lo liyemgezisa lo ngokuphazima kwese. Liyemgezisa mina amadoda ndigejela elidala anti. Dala ngigudla fa bami. Na izibuluzisi bamba lapha mfana. Liyemgezisa phezu kwamadala emqalisweni so. Manje liyemgezisa okuzwa. Set on to mission 4. Theli ngaphuza kuphela vele yalalamla. Lezi njuzi lidliwe zingwenya. Kumbe liyakufuna yini bafana? Lina vele nhlali bona lingena lapha ukuthi na labula umuntu wavulalwa. Umuntu ontulo sithi. Ongawuthi lingadala lapha phathe emanzini la. Intulo vele yabibhizi ichanye emsini. Ichanye emsini. So kuyamele phansi libophe iqine vele amakhala avalo lokuthi yagalelwe yenzani izazibona. Njengesithini bafana? Ngiyazawuza dlaka. So udaba leni vele lo liyabhoyila lo liyachisa futhi vele lami liyanduma izigelekeqe ezikhulu le liyazama ukuthi lingifihlele mina vele ngibone ukuthi nxa ungena vele emnyango wami ngihle ngubone ntona ngoniyalunyela wena izigelekeqe ezikhulu lengesindi So lapha thina sawulala abantu abangabu. lina nithevuma nini madoda nithevuma nini ukuthi labulala umuntu lo ngibone ukuthi ngicela ngisiyanga ngoba lalela la ilanga lelo lithi lishona
Ishona. Inyoka zami ziyalala ziliginya. Likofoni. Nani yabhayiza? Liyala yini bafana? Ngahle ngishaya amathambo kumbe mina ngenzele ngezami indlela. Asibulalanga. Alibulalanga. Hayi. Owathi singizalidedela. Lo muntu liyemgezisa. But into esingalitshela yona ukuthi ngingathola mina ngezindlela ukuthi liyangiqila. Ngiyalichaya izulu lamaplanka. Lapha ke angekeli bafana bami. Ngiyalichaya izulu lamaplanka lipha manzi ingqondo. Omunye futhi sengafa. Hayi lapha ngiqamba. Into beyenze lapha kathesi ukuthi ngizalinika amathambo ami lawa engawabulala ezinanakazini zami. La amazinyo vele andiyabona la amazinyo enyoka yami. Jesus Christ. Inyoka yami enkulu leyi. Ithatha anaconda inkalakatha enyoka nami yangigoqela kwezinkathi ndala kiyo. So niyabamba lapha anti. Andaba vele ngiphile ngithe lapha lemigeziselo. Lokhu sengokweni lizivikele ngoba izulu esingalishaya ngalo lingabhayisa. Anti. Lawo bambela. Lale lifutha la. Sifutha. Lo andiyamgezisa lo. Lokhu ngokweni lokhu. Amazinyo lawa lingabhayizela senganyamalala. Ephinde kumnene. So into emele iyenze ukuthi ilanga leli abesibaleka lani khathi lapha lokho edlalisa. Sengizwela thina lapha angifuni udlalisa. Nami somele ngingene phakathi lapha. Ngibona ukuthi Asaliswa dlambe. ngiyabonga kakhulu. Ukuthi singahamba. Ya sini. Kodwa ngaleni ngiqelile anti. Izulu zalechaya endleleni. Mina ngathwa. So la ngalokho liphuza lapha. Amanda masinga le. Yefira la. Masinga ma. Yefira la. Hey!
Ngale ngona ndamela. Yebo mfana. Awuncedani? Ndamehlo abangane bami bonke sebefile. Sele ngiyiwani ndamehlo. Ngingumvuzi mfana. Ngalitshela ngathi ngasuka lapha ngijayizela amaplanga la. Ngingumvuzi. Ngalithatha nje lana iqiniso mina ukuze mina ngiphile la. Bajile bonke mina sawathi ngenzeni. Uyasala uwedwa vele. Sizani. Uzothini mfana? Angeke ngincede. Ngalitshela mina ngathi ngizalifundisa isifundo. Ngalitshela ngizalifundisa isifundo. Uzasala uwedwa vele emhlabeni. Sokuphelele konke kusemhlabeni. Ngoba vele kulo moya okulandelayo. Ulandela imoya emibi. Akutshela mfana ngizathola nzima. Suka lapha ngathi vele aliboni lina. Nyenyela ikufa. Ngithi nje mfana. Ya nyenza. Ngithi nje mfana. Kuribira mfana. Ukuthweleni mfana. Umntwana uphathele imoya emibi. Hayi mfana lapha unomphathela imoya emibi. Ngiyakuza similo kimi imoya kuseduze la. Indalo zombulala. Hayi khona kuyazama ungethuso ntombi. Hayi mfana uphathele into ezinhle. Utanini ndamehlo. Into le lapha ngiyazi ukuthi into bani. Ngamnceda njani nami ukusebenza endaweni ezinhle. Umncede njani endaweni ezinhle. Oh, jam. Kaloku usaphila. Nansi ndawo ukuqeda. Kanti uhamba njani yana? Fana kantulu. Hayi. Ngizenzela lapha ukuthi gijime confess. Gijime confess. Lapha ngani sokufiwa la. Gijime confess apha. Lapha ngani sokufiwa. Confess utshela wonke umuntu yikho ukuze uzincede wena uphile. Sala nginceda mbani? Mfana. Uyafona. Amokonfesa mfana. Amokonfesa mfana. Gijima. Amokonfesa mfana. Kurume bonke. Ezinkayi lapha ngizaba liphathi la. Cebe kuye abafazi labo. Siyabangane. Uyanya wena bapata kapwala. Ndoda, utshwala kanje so. Ndoda abafazi. Yabona kunabafazi madoda vele nibegqwe smart vele yabona. Hamba lichaze nento echazayo yabona. Umuntu wezimali zakhe. Alright. Kubela kanjani phela ukuze sibe baningi. Chole labo wona kwezinani. Nomtshela athi lo, Akukonfesa abantu. akutshela athi uzabuya wena. 啊， Hayi
ende ayidisile ke sekugonje hlala baholisa kuhle nyama kade omunye wakho Zokonfesa. ukhonfesa Phela abangede bangane bami bengijile. ngona kuThomas ngakutshela athi yes abuya wathi ye khona lofula segijima sisiya ngapho Azi abantwana bathi isithizi. kathani Manini ngoba. Kanti wenzeni lo mntwana? Babulala umuntu. Babulala umuntu. Ngitshela ngabantu baba. mina ngakutshela ngave hlangabona laphana sesina samsebenzeli babulala umuntu ngave hlangabona vele ndalisenzana Babulala umuntu. babulala ubani babulala ubani Babulala umama wakho. abone ukuthiya kwani imisebenzi kimi Ababulawe. kanti vele uThomas ungapha uThomas sewafa laye Jikele fridge. nawuda vele kulabula umuntu ukhula njengokubona njengizo lomngane wakho uThomas Ngafana usiza qedwa umuntu kodwa kwenza lami kuhle kangakana Ani. Basingafuni ukumlala, bambulala yini? baba neke emsebenzini wami baba neke ngiyabulala nambele ngoba bathatha Azobonga abantu ulibulala unamwe. Ulibulala unamwe. Azobonga abantu. hayi polisana wona Echayani ngihambe esijele. hayi ijele jamthe hayi bechayi Hayi mapoliseni. Wayejele lo. Wayejele. hayi Please. Kotopori. Comer.
confess. Gijime confess. Lapha ngani sokufiwa la. Gijime confess apha. Yabona sokufiwa. Confess utshela wonke umuntu ukuze uzincede uphile.